Tungod ta amba daan Judas, nagabot danenan, gadiritso kanon ni Jesus daw magbugno. Mistro, Dayon, padakop dan ni Jesus eh. Pero, isya kidanan nagatindag dan ni Jesus, kagabot espada, napatigbas suguon niya, ta pinakadatas naman nagdumala ta mga pari, daw nalantep gid iya na talinga. man tulisan na kinanglan gid na magdalakaw pa ta mga espada, daw mga baston ta pagdakop kayaken. Adlaw naan at templo nagatudlo, daw naan kaumandya, pero ulaan nyo dako pa. Pero, kinanglan na matuman plano ta Diyos, parte kayaken, paryo ta amba naan ta sinulat na pulong din. Padilian kanini ta mga apostolis, daw dadan niya tanan kadagan padyo. May isya na miron dya nagasunod kay Jesus. Ula kanan duma na suot daw dili, isya nang panitatila na lino na paabad din. Awiran inta kananan ta mga sundalo agad akapen. Pero kamalos kananan daw pabilin din iya na bayo. Kadagan kanan padyo na palaw.